hey yara wasio ya kan sen ya kan so ne ya ka abode ya ni hwehwemu nti onyame wodi tumi adom me ye gina hansu ye gina ha ye gina sunsum ne ahode mu edua da fam nipa nyina adwen se yedua nso ne de pawom na me be kire sunsum no ne obafa video yi a obedane no se ono de koyebi mo mani nya problem na obafa video be kire nipa na ye adepa de mo mani kwatenten ehwehwe nse wo e de mane se edua yi ene pawom na me be kire nya bone kwan so na ya asomdwe so osoro ne asase bejense arafo nse magunsa edua bi we se odi sika baase edua bi we se odi spray ena baase Ghana fo ye nyansa so nso ya kitwa bi tie me na tie me onyame ba obana wa wona ni tipeche no tie me se obana wa wona ni tipeche no kwala bi o a sebe kwasia bi ase no ba wa kwala na ni tie peche o ya hwekure nyi ah oba wo na ni tie peche wanzo hu awiri wo ho ensema me be cheche ne ensema me be kana no wode tie ni enhwe ne kura me nsem o hwe oba sabe ne to akese no a enya wo de anti utumi nya feelings wo be wie wo no no apepie gu dross mu we dia ya mema do machede ne nyame de ache me bra ho ase na tie akwada me pacho ni tie abeche ntie aba we baba na pa ukita ala tajenne mesere ala tajenne yam fafra betina na patututu nkaso bi maame paade fita afashem no wa mo na bako na de ko yam wo bra wo nkaso bia no ayowa ye ni di mu mesi ayowa ye dai ye ni di mu afa wi a obese so fo ne di ni se me fantu bia we sire me fantu di se ba ga de star no me kire na pa me telephone number ne 0543 41 91 60 ana so be screen na se na da ho fa mafra bi akwara na nitina ay bete no we de chia ye se asram ay brodedwo ade me pa cho brodedwo ni na mpese ni de e be di enyi ti ase ala teje ni pa cho fana na pa yam foto akwara ne ha be pa cho nsu agina akwara ni tinyina be free mu e be ye hwendro afari ne hwenu mu saa na wa yi free arafo odifo kwesi antwipe ene kitanya mapasi afati yem yankwa ebiara nkasa hwe ena da se no hwe wei mo etwo case 5 mesi say case 5 etwo ayam di meni Hernia emana emosi se koto da mu yemo se ayi dan chem da mu yemo wei hana maba no emfa kwasi asam ni samfu me pa chaw mana se koto da mu yemo shire kasia no shire kakraka no shire na yabo no kati no ne ye nni no me pa chaw ba wai bi o wi a ya mane fe na fe fe no fire na sone hono fra shire no na fa sa nansa ma me ade na se wo se koto no ene na mo ha na ewura me ha ewura me time bi kura se time ewura de tirim na ba re wadwen adwuma o hwe oba asum sa no pa ne se wom kwasiabo po ma ne kwasiabo bi kokoto na mutirim ba pa eduai fra me wate na me mepa bi ma wo hwe ade papa bi aka wo ho me tuka ankrai sa na maba pukurom ye fra kuro no pukurom ukwa pem mamu a kuro ne ye fra ne pukurom no aha na maba wo nti me ne hu do anka me ye wei I love you too much love too much love wei o wai no wayam na de shire kese na fra o wi asone maame sabento amienu after 3 days samienu na mo ade ho a o ba yansa wafa nti fra me wate afei me yeto aso omo se betam na nche so nkrofo suro budi obu omu obu pa omo se tam na nche na beso omo se beso so ade ase enti we no ba fa me pa chaw wo be yegu brode ha ban so na de akọ wo akoto nam ne Hernia for mu ntie obi osofo nti bi mfa ntimi ntwitwa ansa na me wie bi okwasia de bi aba wie bi na ka be kwankwankoi
o wi sawi wi ka be kwan ka koi tie mi wala jaji mi hana no kren wo hana sampara wo tie o wi bi ka be kwan ka koi afei aha Hernia for muntie Hernia etimi bada betom se krom na AK5 una hwema yusu ana Manchester so na bo na ni mo ko na twise praka ye koye operation still ebese aba ye koye operation still ebese aba ya jimi na meka no ko kiro me pa cho baba na patututu oba na patututu apa cho tie o tie mi a ebebo wo emfa bufuo ne otan me say oko Facebook YouTube TikTok ubenya me wo fami no ma no follow me na me nkyere hintasem ne adepa ne nyama pa afetie me wei oba be wai na wafa na ba no ewa aba bi ewa aba na unya aba no wi a me pa to fa bona ne kakra bi na yama aba no ma no mfe because me Hernia no ano de se ma no de ne koto no me pa to tie wodi kakadru kitwa bi ene betum fa hire enane na wasa bentoa mienu me pa to wo sa bentoa mienu a wodi abeni wo betwen nansa na wasansa nansa na wasansa afehwade e was spiritual implication ma me dase what you say what's my na tibia brebe e was spiritual implications e was spiritual implications enini afa wo se me ba no ye hire na de a adwene ni dem ho ene ni ho bra be wai bi kope ewo papa no yambi na fafra ma na pa bi akwara ne no matere mienu adwen no ebeba ya adwuma ebe weki na weki afetie me the time ekoso die ne ame kan se pacho hwehwe me o se anamotenten ekofa de ye nkwa anamontetia ekofo ha mafie hwehwodi fo akwasiantwi o hwe me a ebeboa na epejaw na ayewuyi me pacho tie me enye nyama ni nyina na metimi de atu dwa ewodua we ho me bae me hu sa amanfo awai pa amanfo awai akwala ni fruma pono yade fruma pono fruma pofo no maduruni e ba to be se dai fruma pofo no maduruni eno ena abafro di focus papa me ba fruma po wo de ko hospital ko particular still ebeba edu anadwo a na ma wa akwala afoforo papa me oda wonna osu sa na ade achi ma me fruma po na eya wo etimi ni nam no osu ki no ya say baby drop water wan baby drop wan water Ghana nyame acha yade enyimi ho na enkodi sa baby wo de ma no cluster adwo a no asan ba na osu weni waduro mesidan weni waduro frame ma me ncho ba bi esi na befa bi na yama oba no na amemman na agina ne yam no empienko isi me din the prophet Eric Akwasiantwi me I am still standing, the great one, the powerful man who teaches and teaches beyond. Tiashe se e maduma chede enye fa ahodie ena manya enye me ho na teme na emo ne ame kan se nipa be yi nti nipa betena se nipa pagenti na nipa asenti me makwa ma nipa nsai na ame kan se hwehwe machira kwan me wa blekuma agape William Street me pa che ho ena me wo tie ni yo me se me wa blekuma agape William Street e penada me yam paibo ya wada me tenase me pa che follow me attention TV subscribe na share na like it. Follow me e TikTok na urade be shirawo na me kan se abiri ni nkaso na ye kasa dodo beberebe mfum so be empamu da enti ma church frodi for Akwasiantwi na ka chere me se emfaso e urade nsem eni onyam enyakopon de ya me kan se makraw bye bye.